aray insha Allahu ta'ala iden yewta do fi ko indete ko mukhalafatul hawa, lundagol beleɗe wonki makin faaleji makki on kinna lam faala ɗum ɗo hara non ko ɓuri ɗuɗude kon moƴƴanaki. joni non koko lundotoɗaki inna no misali mi jonnatama ɗum ɗon haray ki faala non ɗum joni non ko importance ɗum on koko wonki makin wubbanta goɗɗum ko inna ki faala ɗum inna nono avantage ko woni kon e nder ɗum moƴƴere ko heɓata kon e mum. qala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala fa amma mukhalafatul hawa falam yaj'alillahu lil jannati tariqan ghayra mukhalafatihi walam yaj'al lin nari tariqan ghayra mutaba'atihi. ibnul qayyim inni wo Allah wallinali lawol yahaygol ka aljanna ɓuri lundagol beleɗe wonki makin. ala ko naɓata goɗɗo ka aljanna aduna wo lahara wo wa wawugol dartagol faale wonki makin inna a waɗata ala lawol. falam yaj'alillahu Allah waɗali tariqan lawol lil jannati fi yawgol ka aljanna khayra mukhalafatil hawa siwona lundagol beleɗe wonki kono ɗon pet naɓata aljanna. walam yaj'al o waɗali kadi tariqan lawol linnari fi yawgol ka yite khayra mutaba'ati siwona jokkugol beleɗe wonki. ko naɓata kon yite tigi ko jokkugol beleɗe wonki ma kala ko kiƴaminna awa mayen mi junnete hay kaduna ɗo hayɓa e probléme ko ma wawa self control ko be jogoɗa hoore ma wonde ki faale goɗɗum inna nono si tawi dagaki hay ko dagi kon wona ko ki faala wo jonnataki wonki ko non wonki ne irte. misdaquhu qawluhu ta'ala fa amma man takha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiya al ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. ibnul qayyim ni seede ko gonga wondema naɓugol hoore ma kayite ko say jokkuɗa wonki makin koki ƴami wo junnaki e naɓugol hoore ma ka aljanna lawol ngol ko salantoɗa wonki makin koki faala kon onni misdaquhu ko gongeni ɗon ɗo qawluhu taala ko Allah tigi ko daali kon ka Qur'an. Allah daali fa amma man takha kala bewɗo wa athara al hayata dunya o suɓi gurdan aduna lannayɗan fa innal jahima no yite ngen hiyal ma'wa ko ɗum wonoyta werde makko. go'o andi ɗum ko jokkuɗo on ko wonki kin ƴamata kon. wa amma man khafa kono kala huluɗo maqama rabbihi daroyagol yeeso jomi makko ka ñawore wa naha nafsa o haɗi wonki makko kin o salani wonki makko kin anil hawa gay ko welata kikon fa innal jannata no aljanna on hiyal ma'wa ko ɗum wonoyta werde makko. ay ko ɗum ko Allah tigi woli ɗum ɗo. ibnul qayyim daru alqur'ana o taski o woli ɗe ɗateɗa ɗiɗi o inni ala lawol naɓaygol aljanna feƴƴi salanagol wonki kin faaleji makki on ala lawol naɓaygol yite feƴƴi nanangol wonki kin jaɓanaki kala ko kiƴamuma inna awa hin. ko ka qur'ano dari ko Allah tigi wi ɗum o taski alqur'ana o parce que Allah inni fa amma man takha kala bewɗo wa athara al hayata dunya o suɓi gurdan aduna lannayɗan fa innal jahima yite ngen hiyal ma'wa ko ɗon wonoyta werde makko nde. wa amma man khafa kono kala huluɗo Allah wa amma man khafa kala huluɗo maqama rabbihi daroyagol yeeso jomi makko ka ñawore wa naha nafsa o haɗi wonki makko kin o salani wonki makko kin anil hawa gay ko welataki kon fa innal jannata no aljanna on hiyal ma'wa ko ɗoni werde makko nde ko ni wonki ne irte. thumma dhakara ta'ala akhbara anna ittiba al hawa yudillu an sabilihi. et puis Allah no woli ka Qur'an o humpiti en wonnema jokkugol beleɗe wonki makin ko ki faala kon
ɗum waɗa e majja lawol makko ngol kanko Allah a deviyay. misdaquhu qawluhu ta'ala ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. hino seede wondema mo jokki ko welata kon wonki makko kin waɗali ko duwa kon a selay lawol ko Allah inni kon ino ɗo ko Allah daali o inni ya Dawud ko an yo Dawud inna no menen ja'alnaka men waɗima khalifata lontiɗo fil ardi ka leydi mi lamminima fahakum joni no ñawir bayna nasi hakkunde yimɓe ɓe bil haqqi gonga on wala tattabi'il hawa wota jokku beleɗe wonkima kinka ñawore ta jokku ko welete kon fayudillaka sakko ɗum majjine an sabilillahi gay lawol Allah ngol. o aya ɗo holli sa jokki ko welete kon acciti gonga on hara acciti lawol Allah ngol. joni noon mo acciti lawol Allah ngol ko on ɗum woni destination makko on. hino ɗo alqur'ana kadi summa dhakara ta'ala ma'ala dalina an sabilihi wa masirahum faqala ta'ala innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allah dani innal ladhina no ɓen yadilluna majjayɓe an sabilillahi gay lawol Allah ngol lahum no wodani ɓe adhabun lette shadidun tiɗude bima nasu sabu ko ɓe yejjite kon yawmal hisab ñalade hasbore nden. wa qila li ba'dil hukama'i ayyul ashabi abarru qala al amalu salihu summa qila lahu wa ayyu shay'in adarru qala an nafsu wal hawa. ɓe landino marɗo hakkille goo gando ɓe inni mo ene ayyul ashabi abarru wondeteɓe ɓen fop ka aduna ɗo ko hombo ɓuri nafude tagaɗo e mana ko ɓe wondata an neɗɗo on ɓe wondata ɓen fof ka aduna ɗo ko hombo ɓurma wondande e nafa. gando on inni al amalu salihu ko golle moƴƴe. sa nani miɗo mari gorejo kaarijo on no nafilam ma jatiguijo kaarijo on no nafilam amara mo wondata ka aduna ɗo nafayɗo ma ɓuri al amalu salihu golle moƴƴe. sa nani avocat jo ma on tigi innugol miɗo ƴetti loyajo ma ɓurɗo kelɗude on ko golle ma moƴƴe ɗen. that's the best lawyer. golle ma moƴƴe ɗen taɗa ɓusiɗa faala avocat an wonu tun straight ni righteous araɗa waɗa ko moƴƴiɗa waɗata ko boni lanni ko ɗum gandon inni wo a barrul ashabi ko ɓuri moƴƴude e wondeteɓe ɓen fop ka aduna ɗo ko ɓuri wondude e nafa e wondeteɓe ɓen fo al amalu salihu ko inneteɗo golle moƴƴe. ɓe landimo kadi fa ayyu shay'in adaru ko ɗum ɓurata lorrude tagaɗo ka aduna ɗo o inni an nafsu wal hawa ko wonki makko kin e ko welata kon wonki makko kin amara ko lorrete aduna ma on wo lahara ma on wo wano ɗiɗo ɗiɗi ko wonki kin e ko welata ki kon ko ɗiɗo ɗiɗi amara innugol o ɗano sonjilan amara hay goto sonjuɗo maka aduna ma feƴƴi wonki ma kin e ko welataki ko ɗum ma yangude. وقيل لأبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى يا جنيد متى تنال النفوس مناها قال إذا سار داؤها دواؤها وقيل له متى يسير داؤها دواؤها فقال إذا خالفت هواها. بلندي جنيد بنene جنيد ko honde say goɗɗo heɓata ko faalako yelaji makko ɗi o enni ko sayi o ñawdori ko nawninta ko ɓeni filliti o enni onon kadi filita landal ngal ɓenni mata tanalu nufusu munaha konde sayi wonkiji ɗin heɓata yela majji on e mana konde sayi tagaɗo heɓata faale makko on tigi o enni idha sara da'uha dawa'uha ko sayi wonkiji ɗin watti ñawdorgol ko nawninta ko
ko ɓeni ko nawninayi ñawdora ɗum tigi ɓe landimo ɗon kayfa yasiru da'uwa dawa ko honde sayi e ko honno goɗɗo ñawdorto ko nawninta kon o inni idha khalafat hawaha ko sayi on tigi lundi beleɗe wonki makko kin andi ɗum nawninayi iɗa faala wadde piwum kun wonki ma kin ƴami kum me saloɗa nawninayi ko ɗon noon tigi ko ɗon ñawdata kadi ko ɗum ɗon e puis ko ɗum ɗon waɗata kadi heɓa ko faalaɗa kon tigi sa faalama heɓugol yelaji ma ɗin ekkito ne'ugol wonki ma kin waɗa self control hara a contrôle ay hoore ma a jaɓata wonki ma kin waɗa faaleji makki on fof a heɓay joni ko faalɗa ko kono noon peto wawata okkorde ma yelaji ma ɗin ko yeliɗa kon tigi ko mukhalafatul hawa lundagol beleɗe ongi ko ɗon heɓata faaleji mais yimɓe ɓen faama yimɓe no metti famande goɗen no min silan faala hunde mi waɗay ok kala ko wonki ma kin noddi waɗu a heɓata ko faalaɗa kon ka gurdam ma ko déception e déception tu gurdam maɗan fop a sikkay gasi tawaka ka ñalli waali si a faalama heɓugol ko faalaɗa kon tigi ekkito ne'ugol wonki ma kin siki wubbani faaleji ma saloɗa ko ɗon noon heɓata ko faalɗa kon ko sey ñawdorɗa ko nawninta kon ko ɗum junaydinni joni noon ko honno goɗɗo wawirta salanagol wonki makko kin koki faala kon simple ibnul qayyim ni wa innama tutagu mukhalafatul hawa birrahbati fillahi wa sawabihi wal khashyati min hijabihi wa adhabihi way iɗandi kala ko goɗɗo waɗi ka anna ɗo ka hay memminande kala ko memminiɗa ko wonɗum motive ma ha memminiɗa ko goɗɗum faalaɗa ko ɗum waɗinta ok joni noon ko honno wawirta salanagol wonki makin koki faala kon ko say faalaɗa weldugol e Allah faalaɗa joddi Allah ndin go'o e puis hula haɗidugol e Allah o fermane bafangal hula kadi lette makko ɗen ɗiɗo ɗiɗi wallitotoma fino hara si wonki makin ƴamiya waɗu goɗɗum ko harmi innayke ya misali hara ko nun innanɗa asari ko nun salananiɗa wonki makin ko parce que ɗa faala weldugol e Allah ko say faale ma on fi weldugol e Allah si ɗum tiiɗi ka wonki ma ɗum permettete wallitotoma fi salanagol wonki makin faaleji makki on parce que la plupart ko ɓuri ɗudde kon fof faaleji wonki makin e ko Allah faala kon haray no woni diamétralement opposé haray no seedi na gotum donc ko say préféruɗa faale Allah on e dow faale ma on anne ɗon ɗum wallitotoma salanagol wonki makin koki faala kon andita kadi lette makko ɗen no tiiɗiri non et puis andita kadi a faalaka yo fermo bafangal hakkunde mon hara konka yo uditantama hara on haɓi ko sayi huluɗa haɓidugol e makko faalaɗa weldidugol e makko kon sayi wawanta wonki makin siki ƴami e saloɗa par ce que aray ɗon joni hiɗa waɗi faale Allah on yeeso faaleji maɗin an kono ɗon wallitotoma fi ya wawu salanagol wonki makin faaleji makki o وقال العلماء سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين e pi ko fiyon ɗum ɓe nani beleɗe wonki ka arab ɓe ni hawa ha mawɗo wawtaƴƴo e yanare hawa ko ɗum woni ɗum e arab ko woni hawa arabu ɓen ko fiyon ɗum beleɗe wonki innana hawa liannahu yahawi bisahibi ila asfali safilin ko parce que ko beleɗe wonki makin tigi naɓete to de lowest level ko ɗum tippinta fima haysi ko a teddunoɗo memine leydi parce que ko ɗum woni hawa e arabe ko iwgol dow yana halko donc tellement wonde makko faaleji wonki makin ko ɗum defete wirtere ko ɗum defete sonja ko ɗum wo hawa on ko ɗum faale wonki on wi'ira ka arabe hawa parce que ko liɓata goɗɗo itte dow puccintine ka leydi faaleji wonki magni ko ɗum liɓata fima ko ɗum waɗi si ɗum wi'a ka arabe hawa koko halkata wonki koko liɓataki hay si tawi ki towuno ki teddi Ibrahim bun Adham كان شيخ الزاهدين في مدينة البصرة خرج يوما إلى الحج ماشيا فرآه رجل على ناقته
فقال له يا إبراهيم إلى أين؟ فقال أريد الحج. فقال الرجل أين الراحلة؟ فإن الطريق بعيد. فقال إبراهيم بن أدهم لي مراكب كثيرة ولكن لا تراها. فقال الرجل وما هي؟ فقال إبراهيم بن أدهم إذا نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإذا نزل الغداء ركبت مركب الرداء، وإذا دعتني نفسي إلى شيء علمت أن ما بقي من الأجل أقل مما مدى. فقال له الرجل سر بإذن الله فأنت الراكب وأنا الماشي. إبراهيم بن أدهم ko basora wonno annirak fewno makko ko kanko wonno shaykhu zahidina fi madinati al-Basra, ko kanko wonno mawɗo, kanko wonno leader jo ruuɗiɓe ɓen fou aduna ka saare maɓɓe ɗon ɗen fewndo jamanu makko ngu. ñande go o fokkiti yawgol makka seppugol, o yahi ha e nokkel o fotti e goɗɗo. On gorko anditi mo inni me Ibrahim kontonɗa yaade? Ibrahim inni miɗo yaade hajjoygol. Tawi noon seppa yoni. Gorko on inni mo ayna rahila, honto woni mbaɗɗateri ma ndin? Fa inna tariqa bayid, par ce que laawol ngol ɗo e makka no woɗɗi. Faqala Ibrahim bun Adam, Ibrahim bun Adam inni mo li marakibun kasira, inni min miɗo mari mbaɗɗateriji buy walakin la taraha, mais an a yiyataɗi, a yirataɗi ɗe gite ma, mais miɗo mari mbaɗɗateriji buy. Oya noon ko kanko e mo ka puccu makko o landiɗo mo ɗum. Ibrahim bun Adam non no seppude, seppowo noon yetike ma no mari mbaɗɗateriji buy. Gorko on inni mo ma hiya, ko woni ɗi mbaɗɗateriji ɗi marɗa, par ce que yiɗa seppude. Ibrahim bun Adam inni iza nazalat bi musibatun rakibtu markaba sabri. O inni si masibo tippike an, kala problème ko mi heɓi, mi waɗɗoto ndi mbaɗɗateri innetendi muññagol. Wa idha nazalat bi ni'matun, si nema tippike am moƴƴere, rakibtu markaba shukri, mi waɗɗo ndi mbaɗɗateri innetendi shukri, yettugol Allah, mi jarnamo. Wa idha nazala al-gada'u, si Allah tippini ñawore makko nden, kala ko ñaawe an ɓayɗum rewa e tagaɗo, kala ko Allah ñaawe ma rewa e ma feƴƴa jaɓuɗa saɗiɗa. O inni si ñawore Allah nden tippike an, rakibtu markaba rida, mi waɗɗo ndi mbaɗɗateri an innetendi yarlagol, muñño, weltora. Wa idha da'atni nafsi ila shay'in, si wonki an ki noddilan e waɗugol piwum harmukum bonukum, mi haray ki yiɗi kum piwum, alimtu anna ma baqiya min al ajal aqallu mimma mada, mi andita wondema yeru ko feƴƴi kon e nder lajal an ngal e tan an on ko ɗum ɓuri ɗuɗude e di ko luttiti kon. Mi waɗa ka hakkille an, mi anda si tan juutuɗon no heddanimi ka aduna ɗo. Oyni ko ni ko ɗi mbaɗɗateriji ɗo mi mari. Faqala rajulu, gorko on innimo sir bi iznillahi, moodi yahu e dungaye Allah, fa anta rakibu, ko an woni waɗɗi ɗon, wa anal mashi, jaga ko mi woni seppude, ko mi woni seppowo. Parce que o yii Ibrahim bun Adham no mari personnalité ko inete kon ash-shakhsiya, tagaɗo a anday piiji ɗin, a waway controlude hoore ma, ko ɗum inete self help, wallugol hoore mum. Tanke a hewtali on level, haray continue ne'ugol hoore ma ha hewtane ɗon, arɗa wawi yi'ugol goɗɗum anda ɗum ɗo moƴƴa, mais lan yiɗi waɗugol no welalan, mais noon Allah yiɗa, wawa ne'ugol wonki ma kin accita, ko ɗum innete mukhalafata, ko sai waɗɗa ɗum ko ɗon non heɓata ko faalaɗa ko, mais tanke a ekkitaki ne'ugol a wata andude taw, an tigi noon sai fuɗɗoyɗa waɗgol ɗum, inna a jaga ko gonga, ko Junaydi inni wondema si goɗɗo ñawdori ko nawninta kon, ko ɗum woni sai wonki ma kin ƴamuma goɗɗum innuɗa o iɗa andi no mettaki, a nawnay seeɗa tawun seeɗa, par ce que wela ko ɓuri fotude ko ki wubbana tun ko ki wubbi kon e pi junnaki, surtout si feere mum no woodi. Mais sa salanike ki nawnay seeɗa, ko sai noon ko ɗum ɗon non ñawdata,
konko ki nawnata ɗon konko salotoɗa ɗon ko ɗon non ko ɗum ñawdataki mais ko si neeɓi seeɗa an tigi ya anda aya ɗo ɓe heya yimɓe ɓen fo hiɗe joni exemple goto si goɗɗo woni ɗo droguejo hara ko drogagol tun woni ɓandu makko no fo yakkoto o change si ɓe nangimo ɓe naɓimo e centre de réhabilitation ara ɓe accata o drogota ko o memata few o woni ɗon lebbi seeɗa ayi ay mo tun hara on janɗi o foti o wetti hoore makko ayi ko par ce que joni ɓay kanko tun o wata salanade wonki makko kin ƴettugol drogue on kamɓe ɓe wallitade mo ɓe nabde mo ɗon e centre ɓennamo bon a ƴettata ɓe salanomo so heɓali ka o sooda imo jogita imo ayna o ƴettali ɗum e lebbi ayi ay mo tun tawa o change tawa ko ni falirteɗa tagaɗo mais si ɓe accitimo o yehi kadi o ɓay kanko o wawata contrôle de wonki makko kin faaleji makko ɗin o futtike ƴettude yamo yakko kadi o bona kono siko beere on tigi yarata ko ni o bonirta siko drogagol siko waɗugol zina ay bonnay fima aduna ɗo ko ɗo tigi andata ko Allah inni kon wondema gandirɓe ɓen inni wo ko Allah yamiri kon fop ka alqur'ana no moƴƴi ko haɗi kon fo moƴƴa kala ko innuma waɗu siɗa faala waɗu ko avantage ma kala ko inni ta waɗu siɗa faala accu ɗon kadi sa waɗi ko désavantage ko bon ko moƴƴanama sa acci yara no moƴƴanma ko ɗon ɓenni as-sa'adatu fi darain wa shaqa'u fi darain malegol ko aduna wo lahara wo malkiseede kadi ko aduna wo lahara wo ko non ɗum ɓe yimɓe ƴettuɓe ɓen qur'an on waɗi way ko laawol maɓɓe ngo ɓenna vraiment si Allah inni ɗum ɗo mi waɗay so haɗi ɗum ɗo mi accay ko ka aduna ɗo ɓe fuɗɗoto surtingol ko ɗo malugol ngol ko ɗo fuɗɗoto ɓe malay aduna ɓe mala lahara ɓe kadi deviuɓe inni nono jokkata ko Allah inni kon ko ɓe wi'i kon kamɓe ko faaleji maɓɓe ni donc ɓen kadi ko ɗo ɓe fuɗɗoto malkiseede ɓe ɗo ɓe fuɗɗoto sonjagol ko ɗum waɗi mutawalli sharawi inni wo piiji kala ko yawɗa ka makiti ɗo sodoyɗa siko cellulaire sodoyɗa siko radio kala piwum siko dankum ma bobo siko danki jan kala ko soduɗa ka store catalogue no wodi an tigiɗa andi aray woni uddita sa yaltini ka carton hino catalogue on ɗo ɓe wowlane honno opérirta ɗum ɓenna ko ɗum ɗo waɗirta ni ɗum ɗo waɗirta ni instruction ji ɗin fof ɗon honno juinirta radio ma on ma cellulaire on ma honno fixirta dankiki ma dankum bobo catalogue piiji ɗin fof no mari catalogue alors si a waɗirali no windori noon ka catalogue ay niɗa fixude dankum bobo ma on ma danki ma ki sodoyɗa a raati ka catalogue fixotako ko noon an kadi tagaɗon catalogue ma on ko alqur'anare nde ko road map ma on noon ko ɗum innete ok ɗum ɗo a waɗay ɗum ɗo a accay ɗum ɗo ko ni gerdete ɗum ɗo ko ni gerdete ko catalogue on noon sa inni noon a seekay catalogue on wallinaɗa yiwɗo ma o anda way a gollitirali catalogue ma on an tagaɗo no way wasi a sodoyi goɗɗugo ka mall a ari a salike gollitirgol catalogue a wata fixude aray ɗen darade ono ɗo allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa alihi wa sahbihi wasallim allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.